Mina ngifuna ukuhlala vele on point. Kanjani? Azabu yok tamam öyle. Hayi man. Kanti uvela kwenziwa. Kanti ukwenzelela endleleni awubona impusha isikhathi la. Kanti manje wathi idinga nebhareni. Impusha isikhathi ma ole. Kanti uyadlala kayi. Babi umthenga. Kanti ukhalelani ma ole? Angibulali mina ibhara yakho mina. Kanti ukhalelani manje? Mina ma ole yabona yikho mina ngifuna ukukuchaya mina. Mina into zolezi sizenza na kuchaya. Hayi siphi babi mnyaka. Manje ukhalelani? Ukhalela ukuthi ngizibuzele. Ubusayi. Kanti ngibona ufuka ibhara le white lapha. Ngiphusha isikhathi lesingesama ole. Ngiphusha isikhathi la. Isikhathi sayo. Into zakho zolokhu ngikhalela zona ezimawole. Kalezi manje uyaduna uphuma kwapha endlini khona. Uyaphuma kahle endlini kabani, uphuma endlini kabani. Alright, suka lapho, suka mphutha isikhathi. Ngimaza manje. Suka mphutha isikhathi sami, suka. Hawu. Funa kulima. Namhlanje ubadile. Uyangizwa? Ngiba nomba. Bayabuya lapha. Mina ma already kadesa oni yaphuma kwapha endlini. Oni yaphuma kwapha endlini. Bayabuya. So maye yabachaya, yiba abantu bakho la. Mana yabachaya ma already. Mawufuna ukubona ukuthi na yabachaya. Kathi mina ngenzeni? Kathi mina ngenzeni ma already? Kathi mina ngenzeni ke? Wena ubani wena? Khuluma namapholisa. Khuluma namapholisa la. Afuna Hlala phansi. Anye ku. You have the right to remain silent. Anything that you are going to say is going to use against you in the court. Learn is coming. Kathi mina ngenzeni? Angithi uyabona mntana nami engakhuluma ngapha. Yini lo mfana? Lani wena mfana? Hayi, Khipha konke. Khuluma nama-tax. Lalela lana ke ndoda. Lalela. Mina ngumthimkhulu. Kombekezela for drug and alcohol. So right. Wangifonela umuntu omdala. Yimi engafona. Ngithembisa ukuthi ngiyabuya namaphoyisa ngihamba nosayidenda. Ungusayideni. Yebo. Khuluma lamapholisa. Nomntana wami ncedani. Ngizela amapholisa mina ngezeni ke. Konoko kwenza anti ufuna ukungithatha. Hambe bekezeli behlala 21 days kule camp. Into esizoyenza thina gogo siyamthatha umfana. Akuna ukuthi njani. Siyamthatha umfana sihamba naye. Mama already unasusala wedwa khona. Thina sizokhuluma efonini naye. Hamba ndoda. Umntana bakithi Landela mama manje sezapheka mbani ke? Hayi